Alright, Idol John, go na! Impaka mo ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas nga dadagiti ako operara ti e-games iti syudad ti Lawag nga wanan ti permit wenno illegal ti operasyon na. Kinunana nga dahi ti talong ako operar ngem doa dito iti kuskusyonaran na no apay anay palubos ti operasyon da. Irinto nga wan ti resolusyon nga impasa ti Sangguniang Panlunsod ken no apay pinalubusan ti mayor nga awanan na ti business permit. Kapo ti daytoy ket kalikang umanda asurata na ti pagkor tapon maliklika na dagiti irregularidad. Sa tilinga min ako dagitoy e-games itoy amoy tayo met amin na ako nga dagitoy e-games itoy Lawag City. Pina-check ko po talot e-games itoy Lawag City nagpo-operate po. Ditoy Monakit DJ yung di Barangay 19 Trojan Well Entertainment Corp 2021 at nalipasa po during the 11th Sangguniang resolution of no objection na po. Yung mas down na po dito yung BK888 Consultants Incorporated iti Barangay 13 2023 na nag-operate ken dito yung Big Chin Inc. na DJ kabungaan na po di bypass 2024 ako operate na dito yung naawan resolution da nagkapuka na tayo which is illegal ako at based na dito yung tipakura po mesa nga resolution mesa nga requirements tipakura po ken city or municipal council resolution so please right pakor no apay nga nag-operate dito yung nga establishment e-games na po without the resolution na gapo dito ang Sangguniang Panlunsod na po. Please direct also the city mayor po no apay nga itikan na the business permit isuda po na awan paidimalan ito Sangguniang Taya po. Ako yung gagagawa for the knowledgeable discussion lang dito. Apay na masapol matumalan si session tayo dito yan po. Apay na masapol si resolution si syudad tayo, apay hanga barangay. Because we are responsible na po to kitamit lang na mayan and safe na dili pinag-operate na e-games na hanga ma-regulate na nali na po ang mati til lang at na ang-open e-games pag inagawan kada pag riririyan dan to pay digito ya so masapol manalain na i-regulated so apo sir please take note of my endorsement to PACCOR no apay na pag-operate di na duwa na awan resolution tayo po kanya po mayor no apay ilikat na ti business permit isuda po yes sure that will be panagasarita ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Okay, so under investigation pa lang nga nakadigiting agundaway digitoy Idol John. So kahit nangasaw monitorin tayo ito no kasunod plaster nan at ano digitoy pugo isong oro tikit kita enday Bernard ang mga northern ti pastoy nga mapaspasama ko ti Lawag City nga santa yung amuan tap na maliklikan dagiti irregularity impada ito Bernard. See, go ahead na mag-iti syudad ti Lawag, Gadway 99.5 at Lawag, Idol John 15 the top current.